Vanui gam tina Kuki chate Huhdoh se na bon chaw vin jing ka pha elha October ni sim nga Sunday ni huin zong jing ka thusu ngai ki du hiti thusu ngai taw hiti Meitei terrorist arambai tingol khon Kuki chapa khat na manuvin ahin lawang phadum ten security force on ana Huhdoh vin hitin the watch point journal kiti thusu kharin zani masa October ni sim thum ni khu chun an Huhdoh vin hi gale tol ki chai hitam tia ki hel jing lai ta lungmong thamunga mizo se akyom jing lai te in Meitei terrorist arambai tingol hon elha October ni sim ni zan chen le makhong area el phai kot Khosunga cheng Kamginlal Chongloi chu ana manuvin haten avaw vinahi Kamginlal Chongloi hin motorcycle aloi pa ga tha na chun gypsy khanin makhan vela apha chun anung an zui pe jing vin aloi pa ga tha a ong kinung le lang chun chuchi arambai tingol Meitei terrorist so chun zanidan somvel chun makhan le hing jang ki ka analam thin ki du vien sekmai langa Kamginlal Chongloi chun posu vien sekmai khomuna chun Kamginlal Chongloi chu Meitei terrorist son na satain avaw vinahi tin chuchi thu so chun an Huhdoh vinahi ama pa ki mat thu ki head chun security force on muntin gamtina khol chil na ani nga lovien wang phatum te in aga Huhdoh vinahi security force on Kamginlal Chongloi cha hinga aga Huhdoh ham wango chun a seriously jingin athi hin sei thelo khop hila hidanin zong chuchi thu so chun an Huhdoh vinahi wang phat pia dam do a hi zong le avo na wa ko na akidu do ding cho ha sa hle jing ding hidanin zong the watch point journal thu so chun an Huhdoh vinahi chuchan ge ya Kuki chapa khat aki Puimang nung chun zani October ni simli Saturday ni khu chun Committee on Tribal Unity COTU in press communique khat an Huhdoh vien gali tol akipat chutubang thilsu ho thilse thilphalo ho solo na dingen gamgila ho buffer zone phata ven bit ahin na dingen government of India hinga nge ana an ki bol jingen ahila gamgila ho buffer zone phata ven bit hizalo vien gamgila ho buffer zone veng bida 9 Assam rifle sole 22 Assam rifle so cho government in analado vien phaisama cheng Meilhei thingnui mi holung hol in an chatlo vetin Committee on Tribal Unity and Government of India thimo chanu vinahi chutia gamgila ho buffer zone mun veng bit ho ongki khel nungu vien thilse thilphalo tu set ho ven do thading ho ana hlung sing tan koiman sim phat ding zong gu pon hi chutia jing lai chun achi sa October ni simni sang ni le som ni lenga zan chun Kamginlal Chongloi of el phaikot village le makhong cho Kangpupi district Khosung makhan liangmei ho Khosunga Meitei terrorist an manuvien liangmei ho Khosunga chutabang thilsu so cho liangmei ho chunga ginmon lin ta hitai tin zong Committee on Tribal Unity na Huhdoh vinahi Kamginlal Chongloi hi leimakhung army headquarter na tonga hin sapar meina akuna ain lam zone akile jing lai chun Meitei terrorist son Kamginlal Chongloi chu makhan muna na manuvien Meilhei Khosung khurkhul Khosung an pulu du vien chumuna chun Meitei terrorist valley based insurgent groups VBIG son hatin an vo vin hitin Committee on Tribal Unity na Huhdoh vinahi Government of India Ministry of Home Affairs in hichi gamdanga pansa India do na apan lajing chuchi Meitei terrorist so nagam sung Imphal pai cham sunga police station somne thum hup sunga Armed Force Special Power Act akoi nom lo ziova chuchi Meitei terrorist group ho PLA UNLF Pripak KYKL MPLA chul arambai tingol ho adinga nom tale nawa sela thilsi thilphalo bol theina ninga phat gom ko anei naw khat hitan chutia Meitei terrorist son India kona chamthlat ding Meilhei hon chamthlat gal asat nawwa independent movement bol nawwa alung tup ho molso ninga hatlem changta anei naw khat hitan chule Meitei terrorist so itia chalo hi President's rule tot nom na ani naw khat hitai tin Committee on Tribal Unity hon Huhdoh vinahi Manipur state sunga President's rule lai ta in National Highway thidim road munat hailai Assam Rifles gari hotcho Meitei terrorist PLA hon ambusana boluvin Meitei terrorist PLA hon an buluvin ambusana boluvin PLA mithumbo akiman na lain adang si security force on tu gain amando hilai vin chule Meilhei hogam sunga combing operation zong khauta achi thalam het hipui chutia Kamginlal Chongloi chunga thilse na bol ho Meitei terrorist so cho government in amat do lo wa hile Committee on Tribal Unity COTU in
alo thelo wa ngamgi la ho a buffer zone la ho ke ho le ke ho ka ki ven the ne ding wa alam pi khat ka ki gon dio chule national highway 2 Imphal Dimapur road a chile wa le ho khul chilna kapat diu hitai tin COTU in dan som delegate sung phat ate pi uvina hi chuchi phat ate pi o ni dan som delegate sunga government in action ni macha la lo wa hi le committee on tribal unity COTU in ase ma bang wa na in to pat ding vin om tan hi Kuki students organization KSO Southwest Cedar Hills Son Jong demna thupun khat hin so do vin chutia mel seta achat lo ho tul that ho mi phalo ho dan le mol to ki kala chon Meitei terrorist ho cho ata to agot na pi hin dingin KSO Southwest Cedar Hills in phung do vin hi chutia chat lo ho cho lim sa lo wa ki ko ya hi le thu adi a ki bol num lo na kha da hin chule chu to bang thil phalo ho avela thungki thading tin a hi tin Kuki students organization Southwest Cedar Hills on phung do vin hi Ministry of Home Affairs Meilhei na gang thei pena chuchi Kamginlal Chongloi an vo ho thading an Puimang ho chong action hin la uwa thu adi a hin bol do loi na ding vin chong KSO Southwest Cedar Hills on nge na bolu vin chule chuchi Meitei terrorist ho changa got na ki pe lo wa hi le KSO Southwest Cedar Hills in gamle nam ven bit na dinga na sata ki phin na ka bol di o hitin phung do vin thil si thil phalo aso do a hi le government in mo ki poding o hitin zong phung do vin hi Kuki chate damle bit a ven bit hi jing na ding o vin KSO Southwest Cedar Hills in government hinga nge na bolu vin hi chuchi liang mai ho khosung makhan muna Kamginlal Chongloi Meitei terrorist son amado wa vo naw chunga makhan wan jing chief public chairman form association hon demna thupun khat an so do vin hi chuchi thilso chu phamos anaw phung do vin chutia Meitei terrorist Meilhei thingnui mi ho cha lo nau chun zalenam ki ka anga le tul avela na sata kon do sa ki the hi tin phung do vin hi makhan hi liang mai ho chena khosung a hin panpi tum nei lo neutral a jingo hidanin zong phung do vin hi chutia thilso alhun cho makhan khosung su min sit ding to gut makhan khosung su min sit ading to gun khat hi ji chun kamo velo hil diu hi milong ho gam sunga thilsi thilphalo lungel ne ya lungput nei ho hi ki welcome loading hi tin zong makhan chief public chairman association hon hin phung do vin hi Kuki chapa Kamginlal Chongloi Meitei terrorist son makhan khusunga kuna an Puimang wa athisa to bang khop hila avo jing wang chun Kangpopi district Khosung tuinom jang khusunga ga Vahlut Meilhei pasal khat es sana yamba Thomas kiti Imphal East district thamna pukpi khumi khat cho police on tuinom jang khusunga kunin aga hold of vin ain muna dam lebit in police on aga tha lu do vin hi sule thu so dang khat chun seina jani October ni simli Saturday ni khu chun Imphal East district to Kangpopi district chule Ukhrul district gamgi Meilhei chena khusung yangang pukpi khusunga ga Vahlut a yangang pukpi khusunga ga wa le Kuki pasal mini lalmin lun kum som lilenga age thlang zol khumi khat to CCM kum som lilenga sangran khumi khat cho Meilhei hon athama sangu vin security force on damle bit in aga Huhdoh vin hi Ministry of Health and Family Welfare Government of India nuya sim do dinga ki go model rural health research unit MRHRU cho milong ho chena senapati khupia koi hin ding chun All Naga Students Association Manipur hon Manipur Governor hinga nge nan pelur vin Habanin milong ho letna milong ho kiloi khomna Tribal Youth Council Manipur TYCM tia kimin vo hon zong Senapati muna MRHRU chukoi hinadingen nge na bolu vin chuchi chungsa nga chi sa July ni sim somlali sang ni le som ni lenga ni khua Manipur Chief Secretary hinga memorandum an pilut sauhidan zong phung do vin hi gale tol ji athing lang mi ho chan vo ding zo se hi hichi milong ho hin sansu hilding agodo hitai Myanmar gam sunga gale tol achi lajingin Myanmar junta sipai hon Northern Sun State gam sung tang National Liberation Army TNLA ho vaipu na gam sung ho cho Vanleng ho fighter jet so mangchan bom khi khum jing vin TNLA ho vaipu na gam sung sipo tong sip sung am khosung khat cho bom nian khi khum vin suleni ni masang jong chun bom lin ta 500 lbs agi ho bomni an hi khumuvin bom poke na chun hotelin ta khan septel de jingina hi sule nam tu tong sip sunga bom khi khumnaw wachun milham mi thumin thin an to vin hi
สุเลจุนตาสิไปหอนสกายรีซอนตาเจต้องจิบสุงาขุสุงขัดอันหาเหล่าวินอินหาเหล่าสกอมาอินสมนีเวลฮิดานิน People's Defense Force PDF ฟอนพงโดวินฮีจุนตาสิไปหอนไฟเตอร์เจ็ตมังจันสมุนละหัวสกุลขัดสุบมันขี้ขมุวินมีขัดอินทีนันตัวสกายรีซอนตาเจต้องจิบสุงาเมียนมาจุนตาสิไปหอนอินอาหาเหล่าฮีอากอมาอินสังอาเลจะทุมวาลฮิตายเมียนมาจุนตาสิไปหอนจีนสเตทมินดัดคุปิซุงไฟเตอร์เจ็ตโซมังจันจานีสัตย์เดย์นิโคซันบอมินอันบุลูวินบอมโปเกนจุนินพะเบบอันเซปซีนมีทุมหาเตนกิตงขาววิตินจีนแลนด์ดิเฟนส์ฟอร์ซีดีเอฟมินดัดหอนพงโดวินฮีอาทิตย์เซปเทมเบอร์นิซิมสมนิลขัดนิโคจงจันเมียนมาจุนตาสิไปหอนมินดัดคุปิซุงโจบอมันขี้ขมุวินบอมโปเกนจุนินกูมันเซปซีนฮีสุเลจานฮีสัตย์เดย์นิโคซันเมียนมาจุนตาสิไปหอนโนดันซันสเตทฮุบซุงทีเนเลหอไว้ปูนกำซุงอานำสันตามชิบสุงขสุงขัดจ่อวันแรงไฟเตอร์เจ็ตมังจันบอมขี้ขมุวินบอม250 LB สากีหอบอมนี่ขี้ขมนาวจนจะปังมีนินทีนันโตหลนินจะปังขัดสุกุมสอมไม่ตันสุเลจะปังขัดจ่อกุมสอมเลทุมไม่เบบินสุเลบอมปูเกนจุนจะปังกุมันกิตงขาววินบอมปูเกนจุนอินกุบจอนเซฟซีนฮีทุสุอิจันหินกิจใจไตทุสุงไงฮอโจซีนบอนชาววินิโคพา